vlog. Evo ga, ponovno sve zabijelilo. Ja vozim Niku u vrtić. Ima danas ne ide u vrtić. Jučer imala neku temperaturicu. Ništa strašno. Nije previsoka temperatura bila. Ali neka virozica ju je izla uhvatila. Ona ne kašlje i ne curi joj nosić, ali mislim da ju boli stomačić. Tako da ona će danas ostati kod kuće. Ako bude bolje, sutra će ići opet u vrtić. Gdje je Vau Vau veliki? Ha? Veliki Vau Vau. A Nika ide danas. Morgen. Nika je baš ono kao oće. Sad kad bude trebala ovo sada nas pola sata sama plakat će ko da je ostavljam za uvijek. Ali šta je tu je? Bibi, moraš se naviknut na vrtić. Pogledajte kako vani lijepo snijeg. Sve onako čuješ ono škripanje pod nogama dok hodaš. Ja vam to obožavam. Snijeg, zima, led. Ništa ljudi, aj bok. Čujemo se poslije. Molim, Ema me gađa. Be. Majka te rodila. Nika je danas trebala ostati pola sata bez mene u vrtiću. Na kraju je bila 10 minuta jer je jako plakala pa me teta zvala unutra. Veliki bal da napravimo. Sad ćemo napraviti, evo. Ja nisam ni ošla kupiti kruh. Vidi, evo tata ti napravio veliku bal. A di ti Nika ideš? Ne možeš ići gore. Ne. Sad je puno snijega, sad ne možeš ići gore. Ona bi išla na tobogan, gospođica. Idem pogledat kad će ti doći onaj... Ne možeš ići gore, di ti je Duda? Jesi joj ti uzeo Dudu? Vidi evo! Evo ti. Da vidim šta imaš. Pogodi mamu. Kako velika. Pogodila si me. Jel Ema htjela šta jest? Ne možeš sjesti. Debelo, imaš rubu. Vidi. Ustani. Sad mogu staviti tu. Ajde. Bravo. Bibi jadna ne može ništa. Kako radi? Šta je to Nika? Snijeg? Gađaš mamu sa snijegom. Vidi Bibi. Drži Nika. Ovom drugom rukicom uzmi. Pogodila si me. Dođi vidi, nešto sam ti napisala. Šta si radila? Pa dođi vidi. Pa nisam nekada me dođeš pogoditi. Volim ja te, ali moram raditi. A nemoj, Denis. Ajde Ema. Evo Ema ti kaže stop Denis. Stop tata. Stop tata. Ajde Ema, spusti se. Ajde, brzo. Odlučili da bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu. Ajde ma pleši. Nećeš.
A zašto sam onda te obukla u suknjicu? Baci Bibi. Bibi pašćeš, ne se penjat. Ne Bibi. Nikad ne se penjat. Hajde skoči Ema. Opa. A gdje je Bibi? Kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da. Ma, dođi ga. Hej, hej ljudi. Evo nas, idemo iz vrtića, ja i Nika. Nika je danas bila pola sata bez mame. I po meni je prošlo dobro. Osim što je mamu jako bolio želudac od nervoze, Nika je dobro prošla. Malo je plakala, onda se malo igrala, pa evo onda onako između još koji put zaplakala. Ali sve u svemu super. Sad idemo kući, idemo kuhat ručak. Emica je kod kuće s tatom. Ema išla danas samo prošetati s tatom. Mislim da se išla Denis šišati ili tako nešto do trgovine. A nije išla jučer i danas u vrtić jer je pokupila neku virozu. Eto, to vam je to. To vam je vrtić. Tek je krenila, znači, a već je pokupila virozicu. Ali dobro, šta je tu je? Evo ga, bojamo. Nika baš lijepo drži. Da vam pokažem sad nešto. Daj mi te pakete. Pogledajte ovo. Denis je išao sa Emom u Budnikovski. To vam je nešto ko kod nas DM, Bipa, šta ja znam. Drogerija, ajmo reći. I kupio je ove tu. Što pokazujem sad s malim prstom. I one su koštale tamo 3,99. Iste te u Kiku. Znači potpuno iste. Kik Budni. Koštaju 2,99. Za euro više, a trgovina do trgovine. Tako da, katastrofa. Pa nije baš mala razlika euro. Kik je Kika, Budni Mislim. je Budni. Mama sad ide kuhat. Bibi, bila si dobra u vrtiću, daj 5. Daj 5, mami. Bravo, je, da bilo lijepo u vrtiću. Pa iću ja u vrtić. Hoće ići Nika sutra u vrtić? Kad bude proljeće došlo, kad bude išla van. A išli su oni i danas van s djecom. Ali s onom koja su naviknuta, da. A ovi sa Emine strane su svi tu u džuture išli. Tebi opet nisu došli brisači. Pa piše da ja ne kontam, ne piše. A jučer sam ja vidio ovog DHL-a, pitam ga li ima šta, kaže nema. To je neko iz Lamaznija, pa će sad doći da se Ferloren ili nešto. Jer već su u ponedjeljak trebali doći. Evo ljudići, idemo kuhati. Ja imam tu ovaj komad mesa sa kosti. Ovo vam je inače domaće meso, to smo donijeli iz Slavonije. Ali mislila sam, to je inače za šnicle i mislila sam praviti šnicle. Ali Denisu se jede gulaš. Pošto je to sad otopljeno već, ja ću napraviti od toga gulaš, a koš ću ostaviti za juhicu Emi kad budem pravila. Sutra vjerovatno ću joj napraviti juhicu, pošto ona voli jest gulaš, onda nema smisla da joj danas pravim juhicu. A ovdje imamo krumpir, a ne vidi se to vjerovatno, krumpir i Denis je ogulio i narezao krumpir da se skuha dok sam ja bila sa Nikom u vrtiću. Tako da mi je napravio pola posla, ajmo reći. To sad samo upalim da se skuha, ali neću još zato jer krumpir će se brže skuhat nego gulaš. Šta sam htjela reći? Danas sa Nikom u vrtiću je bilo... Molim. Nos. Tata daje malo papira, nosić je čistila. Molim, smeće, ajde baci u smeće. Bravo, Emice.
Emica nam je malo još uvijek nervozna zato jer je bolesna. Ima tu virozicu neku. Mislim da je to stomačna virozica zato jer neće baš da jede. Ali dobro, proći će. Proći će to brzo, Emice. Tako da šteta bilo kad da je uhvati, ali baš sad kad je prilagodba i kad je Denis zamijenio smjene, da je možemo lijepo prilagoditi na vrtić, nju uhvati virozica i ona sad, evo 2 dana nije išla u vrtić. Samo malo da uzmem ovu. Ovako u ovome ću praviti. Ću odmah istresti taj luk tu. Šteta što nije sad odmah išla u vrtić na tu prilagodbu, ali sutra ćemo je voditi, mislim da je. Gulaš vam izgleda ovako. Sad će se to kuhati, dodat ću još malo vode. Unutra sam stavila papriku, vegetu, sol, papar. To vam je to od začina. A moja kavica je ovdje. Ja sad idem popiti kavicu na brzinu dok se ovo kuha. Evo ga današnji ručak. Sad ću vam pokazati što sam kuhala da možda vama dam idejicu. To su vam mahune. Čorba mahune ja to zovem. Mi to ne volimo baš gusto napraviti. Ja stavim unutra mrkvicu, krompir, meso, mahune, napravim griz noklice, stavim malo paštice, sve to začinim i to vam je to. Skuha se i to tako papamo. Što si to napravila? Mama šala. Mama dinosaur, a ti Bibi? Bravo Ema, super. Super si to napravila. Vidi, like. Ljudi, mi smo vam danas stavljali tapetu, a ja se nisam sjetila uopće snimat. Nego sad evo kad je Denis gotov. Koliko si platila majstora? Majstora? Pa ništa, ja sam se udala za majstora. S kojim si se prvo poznala? Dobro, Emica je zaspala na kauču. Duša moja, moram se malo okreniti da se ne zgrbi. Ništa, snimit ću vam kako to sve izgleda kad sad to malo pospremam, bla bla. I dobro jutro ljudi, nisam vam baš dugo snimala. Imam neke video od prije što sam bila kao snimala vlog, ali nisam nikad to objavila, tako da ću sad napraviti sve u jednom. Htjela sam vam pokazati, stavili smo tapetu. Našli smo, to jest našla sam koja mi se sviđa i stavili smo. Sad ću vam pokazati kako izgleda. Mislim da se dosta dobro uklopila. Ema je kod kuće nije išla u vrtić jer je bolesna. Ima upalu krajnika. Dobila je antibiotik. Zato nisam ni snimala, zato jer ova dvije su bolesne. Ema je imala 3 dana temperaturu. Ja sam mislila da je neka viroza, na kraju upala krajnika. Odveli smo je na kraju, bili na hitnu i ima upalu krajnika.
I sad mora piti antibiotik, a Bibi Nika isto imala temperaturu pa smo je vodili na hitnu. Tamo su rekli da je samo malo izgrebano grlo, ali je noćas opet imala temperaturu, tako da ju je Denisa odveo kod našeg dječjeg doktora da vidimo šta će reći. Dođi, ajde, uhvati se. Uglavnom da vam pokažem tapetu sad izbliza. Evo ovako izgleda tapeta. Nećeš pas, mama te drži. Ona se sad na svjetlosti malo presijava, ali ja mislim da se baš dobro uklopila. Evo ga. Čekaj, ugušit ćeš me. Mi smo slagalice. Sad da pusti mamu da mama ugasi svjetlo. Možda se bolje vidi kad ugasim svjetlo. Evo vidite. Ovako izgleda tapeta. Meni se sviđa. Do tu iznad vrata sve smo stavili, cijeli zid. Mislim da se dobro uklopila ta tapeta. Hajmice. Onako podigne prostoriju, baš nekako ljepše izgleda. Moramo još riješiti taj strop. To ćemo na proljeće obojati cijeli stan. Sve si srušila. Nema veze. I kupaonu smo isto malo sredili, sad ću vam pokazati. Mislim, ništa posebno, ali ono šareno kako je napravila Zaga, to mi je bilo katastrofa, tako da smo mi sami malo kao renovirali kupatilo, obojali smo pločice sa bojom za pločice i to vam izgleda sad ovako. Čekaj da se udaljim. U svakom slučaju čisto je. Tako. Kad ih kupam, pločice su izgledale očajno i meni se to baš gadilo. Tako da sad izgleda makar čisto. Sve smo zidove obojali. U biti to vam je boja za pločice. Tako da eto, neko ko nema novaca da si renovira kupatilo, možete si farbu priuštiti, vjerujte mi, jer nije uopće skupa. Eto, tako nam izgleda sad. S tim da moramo još ovo polijepiti. Kako se to zove? Lajsne na ovu stranu. To je to. Makar je čisto. Ne znam da li imam sliku prije, poslije, pa ću vam ubaciti koja je razlika. Uglavnom razlika je ogromna. Baš je ogromna. Pogotovo tu di je kada. Tu je bilo baš strašno. Sad je ono pristojno. Tako da eto. Tako sad izgleda. Niš posebno, ali ono. Samo se to mora sušiti. To se mora sad sušiti. Mislim na dodir je onako glatko. I dosta šljašte te pločice sad. Ali makar su čiste. Ono je bilo, Zaga je bila stavila, ma ne znam, kaos kako je to izgledalo, strašno. Sad je makar uredno, ako niš drugo. Emice. Sve si to tu pobacala. Ema vozi bicikli po kući. Dosadno joj je, jel da, Emice? Gdje mama ti okrene?
Meni se baš sviđa. Jedem led operosita. Sviđa mi se taj zicalj. Ovdje moramo izraditi neke slike naše. I u okviru tako da ću na taj zid to napraviti. Najbitnije mi je što kupaona sad više... Ajoj, Emice, zapela se, čekaj. Najbitnije mi je to što kupaonica sad izgleda dosta uredno. Mislim, ono je bio očaj teški kako je izgledala ta kupaona. Mislim i sad je očaj, ali realno nećemo renovirati kupatilo koje nije naše, a opet puno urednije izgleda. Vjerovatno će vas zanimati koliko smo platili ovu tapetu. Ma šta ćete ja? Ma šta ćete ja? Ova cijela tapeta, znači za ovaj cijeli zid tapeta je izašla 90 eura. Sama tapeta vam je u 3 dijela i dođe 60 eura. Svaki taj dio je po 20 eura i ljepilo za tapete dobijete u kantici, to je skupite u kantici. Mi smo kupili u Bauhausu za 30 eura. Znači za cijeli ovaj zid tapeta vam je izašla 90 eura. A imate različite mustre, ne morate ovako, mislim. A baš podigne prostoriju, tako da eto, 90 eura, a puno ljepše izgleda sa prostorija. Sad ću vam snimiti izbliza. Ona je onako hrapava je. A što se tiče kupatila, vjerovatno će vas zanimati koliko smo potrošili za kupatilo. Ne znam sad da li sam uopće rekla dok sam ga snimala. Za kupaonu smo potrošili 60 eura. Znači 40 eura vam je boja za pločice i 20 eura su vam ove lajsne koje još uvijek nismo naredili kako spada, ali to je to. Eto, 60 eura kupaona i 90 eura zid. Mama. Moram poskidati ovu robu do kraja. Molim, Ema. Emanuel je kod doktorice. Aha. I Bibi je kod doktorice. A Ema će sutra ići u vrtić. Tako, idemo složiti Emice ovu robu, može? Onda ćemo nešto kuhati ako nemam pojma šta, zato jer ne znam više ni sama šta bi kuhala. Kaos. Vidite ovdje robetine. Imam šta raditi, a ne da mi se. Jel da, Emice? Šta će ti Duda kad si ti velika? Ha? Jesi ti moja beba? Nisi? Nisi? A ko te rodio? Mama. A di si ti bila kod mame? Di si bila kod mame? Guten Morgen in Morgenhaus. In diesem Haus. Ili kako već. Idem to složiti. Moram vam ovo snimiti. Evo vidite kakve ja priljepke imam. Ja nju tako moram sad vući za sobom po stanu. Jer ju je dosadno. Emice, je li ti dosadno? Nisi. Nisi? Kaži nije. Nije. Nije ti dosadno. Da. Nije ti dosadno? A lažeš. Lažeš, Emi, dosadno ti je. Ali šta je tu je. Nema vrtića do sutra. Sutra ćeš ići u vrtić. Ajme, kad pogledam u kupatilo više ne izlaze one žute hitlerovske pločice. Ja sam sigurna da oni ovo kupatilo su napravili prije jedno 100 godina. Dobro, nije baš 100. Aj, pomozi mami. 150. Očaj teški. Tako. Idemo to sad staviti na terasu. Ćemo staviti na terasu to?
Ajde. Pauče. Ema pomaže mami, jel da Ema? Aha. Aha. Mi ćemo vam sad malo sortirati naše igračke. Usput ćemo se malo poigrat. To ćemo staviti na terasu. Pazi. Tu ćemo staviti. Evo ga. Vani nam je vrijeme katastrofalno. Puše neki ledeni vjetar. Ledeni. Šta pitam? Šta ti je donio djed Božićnjak? Šta je to? Ha? Ne. Šta je to? Ti bi sad baš s tim. A čekaj sam malo mama snimi. O. Neće. Mi vam se ljudi igramo. Slažemo vlakiće. I upalili smo na televiziju. Gledamo šta su donijeli šta je donio djed Božićnjak Emi i Niki ove godine. Video gledamo. A Bibi? Vidi Ema. To si ti. Wow, kako ste bile dobre. Svašta ste dobile. Ema, da te nešto pitam. Ema, stop. Ej, jel voliš ti Hrvatsku? Neće. Hoćemo ići u Hrvatsku? Ne. Drži, evo ti, ajde pušti. Evo ga, sad ćeš nam, svima ćeš nam probiti uši. Probit ćeš nam uši. Šta si to dobila? Paw Patrol. Jesi piškila iz toga, Ema? Jesi? A vidi, ovdje može ići loptica, gle. No. Loptica, jaje. Moji nokti ne nalakirani. Katastrofa. Ema, hoćeš ti biti trubač? Bravo! Bravo Ema! Bravo Bibi! Čokolada! Hoće mama plesat s vama? Ajde. Ajmo Bibi, razbacaj se! Party! Nika paš. Pašiš Bibi? Emica spava. A ova mala izgleda nema namjeru spavati. Nika, jel ti imaš crviće u guzici? Ha? Jel imaš crviće u guzici? Frčko moj frčkavi. Ti si? Šta? Jesi ti moj mali frčko? Čupica moja. Ti si moja čupica. Dođi vamo, Bibi. Sad će ona za sekundu nazad. Ema je zaspala. Sutra će voditi u vrtić napokon. Jer joj je puno bolje. Danas je normalno papala. Antibiotik joj je na očigled pomogao. Čupice. Ode ona kod svoje babe. Čupko. Ajme, meni ljudi, ja sam krepana, znači jedva čekam da je uspavam. Da se istuširam, da operem kosu. I da legnem spavat. Šta je?
Di je baba? Hoće ići Bibi malo spavat, umorna si. Nika, ko te rodio? Ko je tebe rodio? A, Bibi? Bibi? Idem ja uspavat, ljudi. Nadam se da neće potrajati sat vremena ovo uspavljivanje jer mi izla umorna. Ona vam ko mali patuljak hoda za nama svima pod stanom. Bibi! Dođi, Bibi! Evo vam jedna ideja za ručak. Pravim rižu sa paprikom i tikvicama. Izdinstate luk, papriku i tikvice i onda dodate rižu na to. Pokraj ispečete neko meso koje imate. Ja isto pečem meso. To ću vam poslije pokazati. Dok ovo kako ove tikvice miriše. Evo uz rižu meso. Gotov ručak, idem po Emicu i onda ćemo njam njam. Evo me u liftu, imam smeće, idem po Emu. Htjela sam vam samo reći da danas sam krenula sa Herbalife-om. Evo nas. Ema je danas išla biciklićem u vrtić. Kaže Ema da je jako hladno. Bila je danas 3 sata sama. A zašto sad plačeš? Nećeš pasti. Oj, ona vam već zna sama vozi bicikli, samo je malo razmažena. Jel da, Ema? Si malo razmažena? Ha? Je bilo lijepo u vrtiću? Vidiš, Ema oboja ruku i onda stisne na papir. Ema, jesi bila u vrtiću danas? Jesi išla biciklom u vrtić? Ali ideš sutra u vrtić? A jel voliš Antu? Hoće doći Ante kod nas? Da ga zovem? A? Ajme, Ema, sve ti curi po ruci. Emica je zaspala dok sam joj sušila kosu. Šta je bilo? Šta je bilo, Bibi? Daj, mama ljubi rukicu. Sad će mama doći. Idem staviti Emu u krevet, znaš. Broj 4. Di ide, ajde nađi di ide broj 4. Evo sad ćemo odjaviti ovaj vlog. Di ćemo staviti broj 4? Danas sam napokon evo nešto kao uredila video jedan, stavit ću vam danas da gledate, samo još moram vidjeti, ubaciti još neke stvarčice šta ja znam. Sad ću ići po Emu u vrtić, vani puše užasan vjetar, Ema je danas do 12:30 u vrtiću. Broj 6. Tu ide broj 6, bravo, kreni ga. Vani je baš jako hladno. Moraš lijepo staviti, sad se kriviš. A Nika je bolesna, zato ona nije u vrtiću. Broj 7, ide 7. Di ide 7. Tu ide, bravo. Bravo, Nika. Okreni, ajde, tako, bravo. Lijepo unuti, oj, jesi smotana. Šta imaš tu? Koji je to broj? 4, di ide broj 4, ajde. Di ide? Koji je to broj? Di ide broj 4? Tu, bravo, ajde stavi tu. Ajde. Lijepo, tako. Nisi ni pokušala staviti. A 8? Di ide broj 8? Kreveljuša mala, sad ćemo staviti ručak da se peče. Di ide broj 8? Danas imamo za ručak, da vidimo šta. Ovdje se vječno suši veš kod mene.
Ovo će biti današnji ručak, sad ću staviti u pećnicu da se peče, moram samo malo promiješati. Krompir i kokošetina ili ti piletina. Ništa ljudi, svi vi koji gledate naš YouTube kanal, a još uvijek se niste pretplatili, pretplatite se, to vas apsolutno ništa ne košta. I vidimo se u nekom sljedećem, nadam se da nećete sljedeći čekat 100 godina ko ovaj, ali njih dvije su bile bolesne, tako da nisam ništa snimala. Čus. I ljudi. Dobar tek. Emice, hoćeš papati? Neće. Oće, ima papat meso i krompir. Kaži babi, ajde jest. Baba, ćeš. Idi reci baki, ajde jest. Jam. Budi baba, njam. Dođi baba, njam njam meso. Biće baba. Beso, baba. Kako ti bilo? Ajde sjest, kaže. Yes, mama ćeš. A Tata što ćeš. ona snima?